Pur. Kahe. Salah makan lah. Mau pun siapa yang lah. Tara dulu. Ya, pun apa depan bae. Mau kena gitu mesti kuari budak. Cepet kenal nggak bengong baik pas ini terbuka beas. Pat, saya konan bengong bepat. Demi kan batur sih lain lah. Dendam ya. Mikir batu aing. Oh. Batu aing nu mana pot? Anu kemari teh nu namburkeun susu teh Oh, eta mesti nya. Oh. Jengkel jasa yang kebetulan saya kemari. Ngomong-ngomong ngomong kene jailan Ridho tuh sih ya. Aing masalah Ridho mah kumanya saya. Aing sok rada jengkel si ka manehna. Kemari sempak aing disampaian bahasa kan dipake. Jengkel aing. Atuh aing di jalan, hayu jangan jalan yuk. Ayo lah. Hayu. Ayo yuk. Mana baik? Kemana tuh? Ngawang-ngawangnya teh yuk. Ayo atuh. Ayo tepan. Yuk, ayolah. Aduh. Kayak pohoannya kemari. Aing mandi di mamba abang. Teu mau sempak. Sempak apa yang pak? Ini kantor itu di sempak nato. Beneran gua injek. Kalian kerja bangkong. Oh, tapi can diseuseut ya ku hengkong. Coba ge. Wih. Bener ieu mah bau jasa. Kudu dikucakkeun. Bauna winggai. Ding. Ceto siapa? Lewat jeung awewe nu kamari teh. Sial-sial deui. Cekelan leungeun deui. Di winggai. Bang. 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 On a. Jadinya waktunya ceula lawangan ho. Adisya. Tik lumpangan bae. Ngomong awewe deui. Kade. Dige. On a ngagarakeun. Eta sabi Kang. Sia letik mau bikang bae. Aing nu gede delok mau bikang. Mantap kodekeun aka, ceuli diantingan, awak belang, buuk beureum, sekalian kuniran wawangan, lawan teh penerusu. Eta emang biang ka mana? Tuh kan itu. Ka nang lah. Oh. Daekeun moal. Wing rai doang. Neng. Gede. Ya, eta sih saha? Ih, awak mani belang kitu. Ceuli di antingan serem. Bawain geus sieun dipatok. Neng, kenalan lah Neng. Tak. Tarik Iya. dia. Oh, iya uang. Ini ka mana tuh? Hareup. Oh, Atunya. Hareup heula. sial teuing teh biang. Aing malah dicuekeun. Malah ditinggalkeun. Heuh, dia bina amat. Aing mending nyembah sempak si bangkong aing dah. Dan gumbah ya. Sap, itu kan bikang kemari teh ya. Oh iya. Oh, sare. Makasih ya, kalayaban we. Lempangan deh. Sap, saya manggil batur aing teh nu kamari teh ya. Mana? Nu belang pos toke. Oh, tadi aya neuli di jalan. Kemana teh budak? Tuh ka ditu tuh. Sempak aing ming bawa bae sampai ya basul keneh eta. Kabina-bina amat eta batur sia. Nya teuy. Sablongnya. Sablong eta mah. Sar. Mas di mana? Manggil budak toh? Tuh udah pada di ditu. Kenal toh? Keur nongkrong lah. Oh, nongkrong. Oh, teh nya. Oh guys, aing balik.
bae puli lah tadi nempo si cepot. Bangong bae kos nini terbuka beas. Aing tadi hayas bepot, tundu jasa yo. Wah, ini telepon saya angkat-angkat tak aktif itu. Nah, nomor mah aktif, mengenai hayas be kuti beraja sama nih lah. Pesan ke dia ke. Oh, tuh nya. Di rumah sih ya? Kemana tuh? Kurang nyaran batu selai. Batu silai. Doang jalan yang kemarin kedek asa. Gagal kemarin doang. Aku tanya lapor ke silai. Kayaknya apa? Tuh, kumaha cenah? Serah sia lah aing teu ngeunaheun pot. Batu aing pan soal eta. Lamun sia dek di jalan mah jalan bae lah. Aing mau ngilu. Jadi donya. Rido si aing sempak aing eta. Ulah pohonnya sempak aing. Aing balikeun lah nya. Oh. Ada hene. Ulah poh teh sempak bangsa aing cokot si enyong nya. Oh, yang ada lain. Hah? Jadi tepat ya ngajalan. Jadi, Oh, emang sih nyawa batu silai di mana? ayo cek sarimo di kali itu aja tuh. Kemana kali tuh? Oh. Coba tanya yuk. Ayo siap lah, berangkat lah. Kek. Tak budak beneran teu nya. Dek ngajalan si enyong. Aing rada karunya tak kabudak. Aing noong heula lah. Wah, dia ya aing umahnya ya. Mantap ya. Gugubrut sia bangkong koeng kumba disusukan caina. Bodo amat lah, sempak batur ya. Buduk sia bangkong. Hei, nah. Itu batu selai itu aja tuh. Ayo bener lah. Bang cebolkeun bae yuk. Ayo. Lawan-lawanannya. Lawan. Oi, sia. Oi. Aduh, cenah aing eueuh. Sial tuh ini budak tua. Wah, aing kernya sesempak si bangkong. Main kejeburkeun bae. Suwe doang lah. Aing. Baiklah. Nah, sekolah barang situ. Batur sia tuh aing kernya sesempak sia tah nu kamari. Tah, lah sempak sia. Atau sempak aing basuh kayak cuma cabut we di sampayan. Goblok aing teu mau sempak pan aing kamari. Siap. Sini ka mana? Baliklah yuk. Atuh. Apa asal eta?